Chamanikab Jehova, kongoi kakeit eng betut nekakokonech Jehova ketuiye kibagenge, ameche kemwa kongoi amu kokomutwech Jehova eng wikit komugul. Eng betutab rani kimito kiboitinik chekakokochi Jehova kamuget kora, akemi lesson nenoto kitore nebo 13 nekoketou yani lesson 13 chekokeyai eng noton kitabut nekokinetegei kokisire Paulo nelen kotuitos kipsengwet ak ing'ony kobun Jeiso eng kitabutab Pilipik ak Kolosai. Kikebunu kitabutab Philippians now kemite ketore eng kitabutab Kolosai kosire Paulo kong'ololwech ako metitab lesson nekimite kolen itelel eng tugul eng maketab Jehova anan akot ngemwa ko kiachek tugul ko ketonon eng tugul eng maketab Jehova. Ko amakitou ameche kesa asikebe kibagenge ongesa Jehova nesobe koigeny. Kimwoe kongoi Baba, kilosun akemwoe kongoi. Ara yekimite yu Jehova kakikur kaineng'ung, kakikuren Jehova itinye kobotech, ikonech tamirmiriet neng'ung netilil koruchech, asikobit yeking'ololi Jehova komaek eng achek, kokaiunyech akiboishenech aking'alal Jehova ing'ololchi lagokuk Jehova asikobit keipchinit iwalech kou yekimache biik alak akichek Jehova konain akowalak asikobit kolewen Jeiso koek noto serunindet nyo nekikeni. Ara eng kiy age tugul nekiyoe Jehova anan king'ololi koek inyendet neindoiwech eng kiy age tugul, kabwatut anan ng'alek chebunu chekokisomon eng Bible ko inye neiyoiwech komie. Kimwoe kongoi eng kosik chebendi kou yekimwoe Paulo koyoktoi alak ko Jehova inye neiyoktoech. Kongoi eng kainetab Jeiso netindenyo. Amen. Ko eng lesson nekimite chamanikab Jehova abwoti ale ameche akur kiboitinik anendet notou kemite eng Sabato kokamwa metitab lesson nenotok akemi Jumambili nenotok ko keitchi biik alak eng kanetetab keitchi biik alak. As korube mwalimu nerubo ameche akochi komwagei akomwa kole lesson nenyinet komiten eng Jumatatu akosub kounotok asikobit kebe tai kouno. Bas, chamgei tugul chamanikab Jehova, eng kainaikchu ko Stephen Aramaru. Kimite tugul eng betutab Jumatatu nemwoe kong'alale akobo kibagengetab kaniset ngodoiwek Jehova koberurok. Chamanikab Jehova kongoi mising akotok eng kainetab Jeiso nechamgei. Ane ko Pastor Nyalilei ami kwaeng kasi nemwoe kolen ketelelse eng kakesunetabgei eng Kristo. Kongoi. Kebeberta nebo kosomok kasi aibe nemwoe kolen kemi ng'ony amakiboe ng'ony, kemeng'ishei ng'ony amakiboe ng'ony. Kotokotin. Chamgei chamanikab Jehova arube awang'u eng kwang'an kasi nemwoe kobo barwet nebo Laodicea. Kotokotin kot mising. Kongoi kiboitinikab Jehova ko kemeche ketoune ng'oliot nebo metit ko icheng'e kalamit asisir sikobit inetkei siweny ng'alechu king'ololi kibagenge komite kitabutab Thesalonika 1:1 5-18 kolen ne yoto 5-18 kolen omwoe kongoi eng tuguk tugul amu nito maketab Jehova eng Kristo Jeiso eng kokwek. Omwoe kongoi eng tuguk tugul amu nito maketab Jehova eng Kristo Jeiso eng kokwek. Mwoe kongoi eng kiy age tugul. Abwoti ale ngap komi tuguk alake chemakibwoti kemwa kongoi. Ako kikemwa kele kongoi ko kongoi koyote tuguk chechang chetom kekere.
kokamwaiwech Paulo eng yu konetech Paulo ako kisirchi kinget kele Paulo kokimite koratat. Ko Paulo ngakiratat komelen kikirat kobet kiy age tugul. Paulo koboisie saisiek chechoto kitindoi. Nekiabwati alechigei ngong'et karon aboisietoi ano saisiek. Maratat kou Paulo. Makerat atinye saisiechu. Kotos kiboisie kelyochini saisiechu. Abwati ale ng'ololchinigei chi kou yelen yani ketononse. Ko kabwat eng yoto ale ko ketonon ko kelya. Ketonon eng kiy tugul eng maketab Jehova. Ager ale ketonon ko inyoru kayanet neititaat eng Kolosaiek 4:17 kong'ololwech Paulo eng yotok amu kiker Paulo kole mite boisiet nemakat keyai. Ako siketonon keyai boisioni ngometononot amu mite kimashe koui. Koker Paulo kole ketonone Jehova kokikochi Jehova makutikcho. Ketonone imandanyi akoek inendet neindoiwech eng kiy age tugul. Ko eng ole Jehova yenyeyai ni inget ile imukaksei eng Jehova. Inye ko kakiyokten. Ko king'ololchin Paulo biik chekimite choronokchik anan biik chekikakonet anan kiboitinik kitomo kotuiyo tugul kong'ololchin kounoto. Kale eng Kolosaiek 1:9-10 kora isoman koborwech eng yoto kele yani kiit akekerkeit ak Jeiso eng atebenyi ko ketonon. Sitonon ko isich kou yemwoe Paulo kole kesaa eng sait age tugul kemwochini kongoi Jehova akekochi tamirmiriet netilil koek inendet nemimich eng kabwatutik eng makutik anan atebenyo asikobit kenyoru tilyandit ne noto ak Jeiso nengeyoe kiy age tugul iyoe amu Jeiso nekonin ile aae amu Jeiso nekakono kamukanet. Ketonon eng noto kora ko ketuyegei ak biik chekimite kiboitinik chekimite boisiet ku yekimite yu. Ko noto nekonech yani kakiletabgei ngap komi betut neimite ng'ony melen ile kimitu kila ko bichu tugul chekimite kokonin kimnatet. Konin kaikaet yememukaksei. Konin kotoretin bwone kotoretin anan kosaun akot komenget ile saun kou nguno abwati ale saiwech biik chechang. Ketonon kora eng kiy age tugul ako eng maketab Jehova ko kebwat akobo boisioni neo. Biik chetian million ata Pastor Nyalile necham komwoiwech kole biik chetia chemi turgui ako chichak ang chichak kutit eng kutit ibinda anan ko ano komakat kokas akobo Jeiso. Ko tos kitepche kititoitoi ano bichoto? Kaikere ile ketonon akeker eng Kolosaiek 4:3 akeker Efesoek 20 ko noto nekale ketuiye asikobit meku chichak ako keeku biik chechang. Ne notok tupchosiekyok ak kweket chekokas ko kwabwati ale tos kikeng'alal kibagenge kele akweket ko kikeeku kibagenge anan okase kityo ki kibagenge akemoche kenai kele nee ne tos kitoretkei asoit biik alak. Amu otou akichek yu imite inai ile kakokonech Paulo lesson nekinetigei kele tos kiyai netya nga kimi korkoret komakerak boisionik choto. Iker Paulo ile kilya Paulo sikomukak kora eng kamwa kele kiboisie saisiekchi. Iker ile lesson chekinetigei nitokni ko kakenai kele biik kemi kibagenge, boisiet kibagenge
ne notok ketuyegei sikobit kosulda boisietab Jehova. Ako notok amu chamyetab Jeiso nekonech kimnatet. Ko notok ko mauwen kele akoitoi resources chekitindoi sikobit kwai chito age boisiet ngomamuch awo imi kanisa itoret kele mite biik chebendi mashambulio, mite lagok chebendi ano, mite ano komatemenech amauwen amu maachegei Jehova nekonech tuguchotok. Iker Paulo ile ki Paulo nekineti kitinye maket kuwo chito ne ikochin lagokchik kole inye iyoe no inye ayoe no, ko chamanikab Jehova kikonech baronochu asikobit kinetegei. Kale Paulo kimeche Paulo keitchi ikere tos kile sandosiek anan taonisiek ko kwacheket kemuchi anan yeimite komatitebi kityongon ingwek boisiet neiyoe neilyon ko ngolul sobetab Jehova ng'oliot nekaimwa akot ngiwendi kokaisoman akot ngapiwe kot ikat chito age eng yo timwochi ile mi kiy kabisa nekakase masise eng kutinyu meche amwa akimwochi ilechi kasoman kitabutab Kolosai komwoe kouni akilechi kongoi amu kaikaswa wendi chichotok kocheng'e kiyotok amune simwa. Ngap komite tuguk alake chekeyoe, mite chepyoset age ne cham kobuchi korik ko ikere kito no kiwirchin takatakek kole kila karon kominchin kitabut nekamwa nguno kolen kitabutab Thesalonikek netai 5:18 akosir kole lene akometo. Menget ile kasire ng'o. Ko ngiwendi ikere chitugul nyokotonon eng yotok iun eut akius eut nekatewirchini kartasit notok amu takatakyat teker kole kotoku ingen koroato no kiwirchin takatakek. Iker chitugul kosoman konyonin kous akine nyokosoman. Ikere ile kiakere alechigei kwani sirenye yu ko betut age ngatepche kole koek anendet nebo mwisho konyo chepyosanato kokawe akine auni eut kole aker kowale kondo nebo mutai amu inendet alechi kongoi anyun amu yaitini Jehova boisiet. Ibwat chepyosanato koma chi neilen ile kikoming'in eng boisiet ae boisionik cho mengechen lakini boisiet noe ko boisiet neo. Kokakonech Paulo kounotok keyai boisiet akeeku choronok eng choronok. Nguno chepyosanato kikoek chorwenyu ngonyo nyokokoto akakoti akere ko iker ile kakameche kenyoru kimnatet kongemite eng kanisa. Meker chito age ile lyon tinye kimnatet chitugul ngos anan ko lakwa kotindoi boisiet nekonech eng achek tugul. Kokong'alale Paulo akobo choronokchik chekikakonai akomwochin kosir eng baronok kole kayokwok tupchenyu kayokwok anum no. Amu abwoti ale osoman lesson sikobit onai kainaikwak. Ngalen abwat kainaik sai amu sai nekiten ko rahisi autye mameche amwa kounoto ameche onai ole ne nekonech Paulo kikwa aya. Ko ngebe Jumapili kokakemwa kele keitchi biik anan eng kutinyo cham kelen kebe mashambulio keitchi biik alak angot ndama mashambulio ko iwe iitchi chito age kaka boisiet nekinyoru somanet nekakinetech anan kanetisyet nekinetech kobo keitchi biik alak mobo amu iman kobo kenai lakini kakameche Paulo anan chemwoe Jehova kole ameng'et eng boisietab Jehova. Ko ikere Paulo ine ko kiwo kibun either kobun kelyek anan ko kibune melit akobo choronok kowendi eng emotinwek chechang. Ale kiwo mailinik 13,400 kobune kelyek. Alen aker ale kilometers kotya yotok. Kilometers ko 21,565.
chekibun kelyek kobune kelyek alen abwat ale kotiwe ko cheptianik kusit ubanata kabisa nekibun kelyek akowendi koityin biik alak ko igere koulo ngaga komite prison komaker kole mamuchi kotawo kilometers chekikacham kwendi kiker kole aite kora chesire chotok amu kisir baronok akonet choronok chik chekikakoyan Jeiso ako kokochi kimnatet kanisosiek kosirchin Kolosaek Pilipik ak alak kokochi sikobit kokochi konai kole Jehova ko inendet netononi Jehova inendet ne amune asikesoptosi asikwai boisioni iker ile kora matokotonon kot nekikirotyi orit wendi baronok amu kiitu baronok chekikiityin kokase report netesetai amu kimatemuchi konai kole ne biikab Pilipik amu kimite jela komaingen kole ne netesetai ko kimi choronok chik chekibwone chemwoe Paulo kolen chorwenyu nekimite tuwai ko iker ile keyai boisietab Jehova kaga kora komakele kityongon kele ibwoti ile ne ano ole kakibe kale ing Kingereza kole strategic use of trade centers nekiboisie kiker kole kibwone soko yo ak yo ak yo ak yo ku nguno kabwat ale soko nemite Siwa kotos biikab Siwa anan ko district nebo yoto yo kotos boisie betunotok kobendi ole anan makibwoti ako chang biik chebwone yoto tos kiboitinik chotindoi kitabusiek obendi yoto anan biik chemite kimaswek ab kamwa Siwa mongen Siwa ale mite soko betut monget ale ki betut ngoro lakini mi soko tos kiboisie eng yoto amune sikoboisie Paulo amu bwone biik chebunu kimaswek cheterchin ak cheterchin ako ing bichotok cheibe ng'oliotab Jehova kergei ngiker ile igere sekemik kale bune mailinik 200 miles nginyorchi sekemik yu ko kakabendi mailinik cheloen koibu in kumya sikochop kumyat kobendi mailinik chete chotok akibwat ile mailinik chotok kokakotuiyo igere bandek nguno ngekol ko kakai nyokoibe pollen chebo yu koyutyi yo konde yo ko ngap iker ile kikakol bandek ibwoti kicham kikol ile kimakol katumani tekere komi katumani in bandekuk orit amu konyokosirtoe sekemik ko kekol amu kibendi against chekole alak cheyachen ko kimeche keyai kounotok Jehova nekonech kimnatet kole Paulo kong'ololji akobo choronok chekikure Tychicus ak Onesimus kole icheket ko biik chekiyoktoi kole icheket ko kingen ing ole icheket chekikochin Paulo baronok koityi kanisosiek kole Onesimus ko kikakoek nekikakolabat monjororiot nekikakolabat lakini inendet nekiyoni amu kingen kole kikakowalak kongen komwoe amu ngiyoktoi kiboitinik komeche omwoe ole kiyoku kiboitionyo nekekure nyone kouni ko amu sikonai biik asikoyan amu bwone ingen ile ngomengen chito ikoititchini lakini kaimwa kele kamwoe Paulo nyone yokwech kiboition neuni kololong'ityi biik ak komwochin biik alak ko choronok kolecho bwa nyone to nyekekose ng'oliotnyi nekeyokwech Paulo ko achek kiboitinik ongesich maket neu noto kosich Paulo maket nemuguleldo nemie akobo kanisosiek chemite Kolosae kong'ololjin kolechi maitu olotok lakini achomok akamite koboto asoiwok amune akot eng acheket kotos kiyoe boisionotok kimeche kekere biik chekikeng'ololjini kechekani kele une asikobit kikochi kakiletabgei ngot komi chito ng'ony ko kakailechi kwasoun kabwotin ngokubirun chito komwoun kotos irer amu ingen ile kami chito age nekoibwoto kokonin kabwatet ile ibwoto Jehova
Kongoi mising tupchosiekyok. Amoche akochi kiboitinik alak ngot komite kiy nekautyi kotesyi anan ko atochi kiboitiot nerube. Lilian amache in kongoi mising kokesu Paulo barwenyi amu kokomwa baronok aeng, barwetab Filipia in Filipik ak kitabutab Kolosaik. Eng siret nebo Paulo ak magenyi mising kokotestai logoiwek chemiach. Kibois Paulo kuyo kemwa kokiwo mailishek chechang kwamda logoiwek chemiach kobune melit ak kobune keldo. Ako mawa inegei, kitindoi biik chekitoretigei ak inendet. Kome kityo amwa eng nwokindo ale bichu kitoreti chakasir kainaikwak ko ki biik chekingen amune, amu kimakoyoni Paulo kotesetai logoiwek chemiach komatindoi biik chetoreti. Naboisie Kingereza kito nekure teamwork. Ng'oliotab teamwork konyolu korok netai kiyankei. Makoi testai kit nekeyoe komakiyonigei. Nebo aeng, kayanet nekakiyankei kotoretech keyan maketab inendet neiyoktoech ne Jeiso. Konyolu keyan inendet. Ngakeyan inendet kengen kele boisioni komabo Paulo inegei, nenyo nekikikonech eng Kristo, nenyolu keib kibagenge ketindoi maket, koboru kele kandoinatet netindoi bichu ko konunetabgei nebo sobonwekwak, nebo boisionikwak ak chebo kimnotet nebo borto nenywa sikobit koboisiechi Jehova. Nitok konete mising kele angot eng kaniset ketindoi kiboitinik chechang chemite. Kitindoi pastor, kitindoi boisiekab kanisa, kitindoi kandoik alak. Ko ngomakitebi eng kakuyetabgei keyai kit nekikuitosi eng kurset nekikuurech komakoi testai kanisetab Jehova ak logoiwek chemiach. Kongoi. Kongoi mising. Toche kiboitiot nerube kotestai. Bas kongoi mising. Kanetisiet nekakondo eng tai ko kakotar kebeberta nebo betutab Jumatatu nekinetigei akobo katuyet anan kibagenget nebo kaniset. Kale kingoro Paulo boisiet nekichichi Paulo ko boisiet nebo keib logoiwek chemiachen koityi chi age tugul ak koner kanisetab Jehova koet. Koker Paulo kole tos kebeberwek cheine chenyolunot kikimkim asikobit kochakta logoiwek chemiachen ako kasak eng bororiosiek cheterchin. Koker kamanutiet nebo kibagenge eng kaniset, koker kamanutiet nebo konaigei kristianik ak kenai kele tos toretech ng'o eng boisiet neu ne ak neu ne. Notok amune asikere kisir Paulo akobo ng'oliotab barwetab Kolosaik komwoe akobo kiboitinik chakakiyokto kokakokas komwoe kiboitinik chebo tai. Ko kikon kiboitinik chotok asikobit kokuiyo kaniset konai kole kakakitinye biik chemitei kebeberwek cheterchin. Ngap keng'alale kanisetab local church kityo ngor inegei. Ale ane abo kanisetab Kapsirton. Ane abo kanisetab Laboret. Ko ngap koek Laboret komakere kaniset nemitei masta age kuyo ki agenge. Lakini kingokon Paulo kainaikab biik, kokonu kainaikab biik chemi kebeberwek cheloen akotuitos koek kaniset agenge. Sikobor kamanutiet nebo konaigei kaniset kayonik eng kebeberwek cheterchin asikobit kong'ololchigei ako tuyogei ako yesta logoiwek chemiachen koityi ichek chetom koityi. Ne akot nguno kokurech kora koekikure Kolosai kotokokurech kora sirutichu keeku chebo kabwatet agenge. Kingiro akot Paulo, lengo nebo Paulo neo mising ko akot kosire barwetab Korindoek. Kokisir barwetab Korindoek kosirchi Korindo barwetab kitabutab Korindoek netai agenge koiteni ko 10 akotestai. Kolosome akanyun chekitupche ale omwa tugul kit agenge asimabit kabesiet eng kwenung'wong.
kala go so go egu tege sunatin ga bagenge ngaso man yoto kala asomok misinga nyunje gitupche engay ne tap kupta yande nya Yesu Kristo alo mwa tukul kitagenge asma bit ka besi o shegen gwenu ngwang agosi o egu jege sunat ke bagenge enga bwat tagenge agi ngirwa ga tagenge amigo go bar weje kimi go tap klo go ba kwek dup jo shekyu go lemita Yesu gwenu ngwang kita nyona mwa go ni ale mwa ya ga tugule abo abo ga kima imbaru semu na tai no ko gal o mwa tukul kitagenge asama bit ka be shetung gwenu ngwang agosi o egu jege sunat ke bagenge ngale kemenge jen eng bar wana tana eng barak gutyo kolle ga be su shegen ganise mi keuti ke mo jogo ganise ago gitte ba ulo kolle ke stap keuti jato kol jo ago e ganise tagenge go e keba ga bwa tagenge ago ne go le lem go ne gitta kimi gay le wala go yeke me jen ko ke ipte yano ko mas en gitta bo nepto sore nege igine tigerane no kolosai igine tigerane ke gera kolosai kang mon ko itenni ko tisabe ago te mara kang mon en mogindo ne kengiro agobo ne taño ko galle mo gale chuk tukul tugigo tukiet na jama ago kiboitiot na yana inendet otwogindet ne kiboisie tuai engaptaya kangalale agobo tugigo kolle mowok ngale chuk tukul kayo kwok tugigo sugo mowok amu kiboitiot ne kiboisie tuai ago kiboitiot na jama tangaptaya ko introducen anan ko toy ko moje kaniset agobo jiji gigure tugigo wala ngojiji akwene agotos ngotko en kaniset Paulo ago gaseit ko gaji Paulo kaniset tugigo asobit ko gasit kaniset tugigo ko yo jam ko gaseit Paulo amu gale Paulo giagenge ak jiji gigure tugigo ko testai ko ma kolle ak ko yo kwok amu ngaliana nitok asobit onay ateben nyo asego gaiga mule lwe kwok kala ko bota onesimo tupchet ne giyoni ako jama ne age engokwek mowok ije tuguk tugul chebo olito kala ko bota onesimo sagne atyo ka tasta ngati taman gole ko tok Aristarko ne gi monjoro gi ne tuwai ak marigo ne tupche tabarnaba gale kianyoru ngalek agobo inendet ngonyon joge ota kaita managenge kala akcheiso ne gigure justo kala icheket chebo chemuratonotin kala juto kityo che keboisie tugul ago paunetetab Jehova ago paunatetab Jehova ijeget che gigoe kagaigaet engane kaita managai igotok ebabra ne agengo kwek otwoginetab Kristo Jesu igiligei kotugul agobo kwek eng sautik chik sokobit ortononse kogesunotin gei agongen komye maget tugul nebo Jehova amu abaorien agobo inendet ale tinye kagiletab kei neo agobo kwek ak agobo ichek chemitei Laodicea ak ichek chemitei Hierapoli igotok Luka chepkerichot ne chamanet ak Tema kangalale kagotiosiek kangalale goyoktoi kangalale boisiet na tugul koboto bejutok engore ingen tage anno Paulo ak bichu sokobit kokochi kaniset koyan akoib kit akokas akonamgei tugul bagenge ko kit agenge akoib logoiwek chemechen kowekwech keker kele kieng betusiek chotok kibo tai iker le kiui amu ngiro kasarta nekitindoi nguno kochang tia simosiek chemitei tia kimite internet kimi Facebook kimite TikTok kimite YouTube kimite kebeberwek cheterchin chengengalal sarani akot kengalaldos eng kinetishie nguno yu kemi emet neloo kimi America lakini kengalalchin akoi biikab gaa akoi tabanwekab ng'ony eng devices anan chomboinik kikeyai chito lakini kimakotindoi paulotik choto tugul lakini kesirite barwet
atya ko tuyo biik eng masin ak masi kobor kimnatetab kaniset kole tononi kaniset ako jok tugul logoiwek chemechen yemite kibagenge kaniset ako yengenkei kaniset kibagenge ak kongen kole tos toreti ngo eng or neinet kotestai kole kanyol kaniset koek kongalal tuguk angwan chameche angalal kichunglokindo netai ko angalal kole bo komonut kenaigei akot ko ki kanisetab Jehova nekimite local church ak kenai kele sirtot naet nyobagei konyolunot kenaigei ko ki kanisetab Jehova eng lukwonga chemi ngony kebeberta neo necham keyoe eng oli bo gaa ako nenyolunot keyai akot kora ngala tugul ak keyoe eng oli komitei ngap inyoru chito eng oli bo gaa kele nongebe lanchi kero keyoe connections kotuitos biik ngalecho ikere kimuti ke lanchi komelen kele kakimuti ke lanchi amu kakimeche keliak sikenaigei mising lakini komito kora kaniset na ngap kele ongebwa keng'etin ongecho amitwogik sikamishe kanisa ko sabato keamishe kanisa keng'ololso kaketar somon keng'ololsos keamishei ngap ketar keamishei kerai tuguk ak kewe kora kenetkei koeku tilyandit nebo tupchondit nebo family family agenge koe kakobit kiyoto koukergei ko family agenge koistogei pcheutik che ngap komitei oritab kaniset ako kimit kaniset koek netakyingei komasta agenge eng logoiwek chemechen kale keyai tuguk yoto kangong'ololwech akobo Tukiko kong'alal akobo Onesmus kong'alal akobo kokotiet ak kila kitu ko yetuiyo kaniset konyoru kokotionoto kong'olole tupchoshek alak chemi masta ano koyaptege logoiwek chemechen kele nongetachanum nemite ano konyokong'ololwech nyokwaiwech seminar keekitu amu kakeibu akot tilyandit akoi chito nemite kaniset age neloo eng masin lakini bakanenyo nyikinetkei tugul ak kepchei logoiwek chemechen kole nyolunot koker kaniset kole tos ne nekonu pcheutik eng kaniset mat koker kityo ole mi pcheutik akoshumen kole ngosishe kunot kale nyolunot kiro kele pcheutik chemi kaniset koibu ne neisababishani pcheutik ako tos kiistoitoi ano ngalechuto pcheutik ngap komite pcheutik chekabit amu ngalekab bitetab chito ngap kele tindoi ole kibitundo chito ole kietundo kotindoi bito ngole kowose kaniset komite alake pcheutik che ngap kobwa cheu makielewankei ngalekab bukuit komite pcheutik alake chekabwa amu kakobit suryoshek eng olin bo gaa eng biik koitu kaniset ole koibu suryoshek kanisa matkeker tukyu akemeto amu chuto chepchee kaniset akokochin opportunity shetani asikobit konyo kaniset orit akotar yoon akwek lakini nyolunot keng'alal openly yani keng'ololchin kimni akelechi kei kakobit ki neuni ara kakilya ngong'ololso akwekei biik oker ole otinyekei tofauti ong'ololso akwekei anan ngomomuchi ong'ololso akwekei kotobechi boiyotab kanisa asikotuiyo kong'ololse ngomomuchi kotobechi akwet nekaet kitigin asikobit ong'ololse akopchei oiste tofauti nemite eng kwenung'wong tilyandit kobo komonut yekimeche ketokyigei lengo nebo keib logoiwek chemechen amu notok kimnatet neikochin kaniset koek agenge ak konyor kimnatet neibe logoiwek chemechen amu momi pcheutik eng oritinyo ngot komite ki nemakielewankei eng bukuit kisiach eng sai koboto saet ak tamirmiretab Jehova kokonu kakuyet asikenai kele kitokchinigei ano ng'oliondono keng'ololdoi ano eng kit nemakikuye amu ng'alekab theology kochang ng'alek chechang ngap koib chito theology age neter nebunu ano konyeketuiyo eng yu kosir kele acho motokoshek ng'alek bicho indoi kanetishet neter oliocho konyolu keib kora ak keng'alalso asikobit mapkobesho kaniset kong'alal kaniset ko agenge ak kong'alal kutuswek aeng eng sang eng yun kebendi ng'oliot kobo kele kiityin chitugul nakamwalilian kole outreach keibchi logoiwek chemechen chitugul ko ngot keib ketindoi kutuswek aeng koboru kole makitinye lengo agenge yeking'ololi kong'alal kora kole nyolunot kero kele kitindoi ng'oliot nebo takyinet agenge akoi kaniset nebo keib logoiwek chemechen konyolu kenai kele kibagenge nyo kokonu kimnatet yekeibe logoiwek chemechen nyolunot keker kele kitindoi kiyong'natet neo nekikonech nebo kitabutab Mathayo nekale keibchi kebaorian ng'oliotab kale obatisan ichek kainetab kwanda akonet kosup tuguk tugul chekang'atak kale oba koe bororiosiek tugul koek alamaliet lengo nenyone kitindoi konotok the great commission kora nemite kitabutab ng'ang'utiet 14 ko nekikikurchech asikobit keib koek kanisetab Seventh-day Adventist tos itinye lengo nito tugul kibagenge anan tos tindoi chi lengo neter nemakchingei kityongon kale mite biik che ngap kondoi ng'alek chemeche kekoshi ko ngap komi alake chekile kiong'alal ng'alek chik no
kikotemno kotep kole meche kanisetab Jehova ko makat konai kole bo komonut chi age tugul ako kebeber nebo kaniset chi age tugul nekakonyo kanisa. Tos kitindoi nafas nekimuchi kebit ak kekas kele kang'alal ne chichi asikobit kinetkei eng ng'alalenyi anan kinet akine eng ole mengen asikobit keeku chebo kabwatet agenge. Simakiker kityo ngele anam ak anam ko kiwek ng'alalenwa choto. Anam ak anam ko tun komwa kiy komakekoshin. Ngap komite akot kibiywet ngap konya kong'alal kibiywet ko ngap ilen kibiywoni ingele kibiywet ko ndakebeber akine eng bonotetab kipsengwetis. Ngonyo kibiywet kanya kotaryowana konyo kotumda mchelek eng kanisa. Ochupo kibiywet kele ne koroi kinyo kanyo lakini tindoi kebeber akine. Tos kiibundo ano kibiywonotok eng oret nekerei kole kakochama bichu ako tos nyorundo ano koloiwek chemechen kibiywonotok kosir kitya. Komi biik chekeib kunotok kuo kakoek kibiyyon cheuo makokase. Lakini ndakiibe kebeber ak kekoshi kotindoi konoe kiy ak kenae akichek ko ki kanisetab Jehova ak keiste tofauti nemiten kwenunyo ak keng'alal kit agenge tugul agenge. Ngap komitei pcheutik chekabwa kele akele bo kosobo chichi kele apto aja ngwo kosobo kanyo kong'alal ng'alekab kosobet kele aja akele na buru ko chichi kele aja mete ng'alekab kowe ngoroni makipchi nandi ng'alecha. Kanisetab Jehova ko agenge, mamitei torobet amamitei yautik kikituye eng Kristo Jesu. Mamitei kosobet amamitei nandindet amamitei chalwoyondo ki lagokab Jehova achek tugul agenge. Ako bukuit nekiboisie the standard nebo kit age tugul ko agenge. So mamitei culture anan tebet nekele no koin ko tebet makoni koni ko atebet achek tugul ko agenge nekikonech sirutik chetililen. Noto neketuye Paulo kole ongeku kisubi ng'aliotab sirutik chetililen bitet agenge asikobit ketokyigei keeku kaniset kabwatet agenge akoib logoiwek chemechen eng oret neinet neityin biik tugul eng oret nemoche kipsengwet. Tos mi chi netesei ng'alio ama kochi mwalimu nerubei? Bas ngatai mwalimu nerubei, karibu. Kongoi missing Ramaru. Kongoi Lilian kora amu kautou. Atindoi kamangunet ale eng kanetisyenyo nebo rani nekitore lesson komwoe akobo kimnatet nebo biik chebo kibagenge. Ngo ngemi kibagenge ko kimwa biikab kalenjin kole kibagenge ko kimnon. Mogoi kimitu inyegei ako mebolchinigei keringet kityongon. Ako kobwa biik alake nyokotoretin. Angot kocham akere eng betusiekab masishi ngakosirto chi kabanum ko magoi lesin kabolchigei keringet sakonor chinyu anegei. Bwone biikab kokwet ak nyokotoretin akebolun keringet. Magoi kimitu kityongon iwe taban. Ing logoiwek chemiach ko sikobit kosulda kipsengwet nekiketach koboru kele achek tugul chekikurech ko kiboitinik chebo kap Jehova. Konyolu kenai notok korok telelenyo netai amu ang'ololi telelet. Ko telelenyo netai eng logoiwek chemiach ko kurset nekikikurech ko ki lagokab Jehova. Eng baunatetab kipsengwet ko kikikurech sikobit keeku kiboitinik. Paulo ko agenge nekimokoboisie inegei. Kiboisie koboto biik ak kitindoi boisienyi nekicham kwae nekicham kochobe hemainik sikobit kwalda konyor chepkondet anan silingit sikobit kotorete logoiwek chemiachen. Ko achek tugul chekikikone boisionik kotab kekonu sadaka sikobit ketoret boisietab Jehova keamde logoiwek chemiach. Biik chekisik eng betusiekab Paulo ko kimi kiboitinik chekangisoman Ramaru, kangiweke let ingisoman eng kitabutab Timotheo nebo 2 ameche kityo ngalabun barak. Timotheo nebo 2 ak 2 kait agenge ako kaitab 4 ak kitabutab Kolosaik 4 nekibendi kesomani ko kimi biik chekibunu bororiosiek. Ko ingenyoru biik chekibunu bororiosiek chekikikure Gentiles ko ki Epapro, Luka ne daktari anan ko chepkerichot ak Demas ko ki biik chekiboitinik chekiboisie kobo Paulo ako icheket ko ki biikab torobek chekiyan logoiwek chemiachen akobwa.
ko kimi kiboitinik che kiyaudik cheu Tokiko, Mariko ak Justus. Justus ko kikure kainenyi age Jeiso. En yutok somok ko kiboisie ko yaudik kongen itonwek ak bitonwekab yaudik en kamdaetab logoiwek chemiach. Ngebebatanin ko ki biik che kisik cheu kot Luka che ki chepkerichot ak Dema ak Epaphrito ko ki agenge en kwenutab amdoik che kichokobwone. Ko ngiwe kitabutab Kolosaik 4 kaitenyi ko 12 komwoe telelet ne metitab lesson nebo 13 neigesu. Komwa ng'alyo neuni kole en kamdaetab logoiwek chemiach kale kotok Epapra ne age en kokwek otwogindetab Kristo Jesu igiligei kotugul akobo okwek en sautik chik sikobit otononsi kou leigesunotkei akongen komiet magetab Jehova tugul nebo kamuktoindet. Kangomwa Paulo kole ikotok Epapra koteshi ng'alek chebo ng'olyo nekikotishi. Kaib nyigisindo amdaetab barwetab Paulo komwoe kiboitiot agenge. Naile Epapra ini kou ya kimwa eng yebo tai ko chitab bororiosiek mayaudiot en siget ako chito nekimong'une sang nebo bororiosiek ako tai logoiwek chemiach. Boisiet netai nekamwa kole otelesi ng'olyot telelet eng yu koboru kole ikesiku ak itai logoiwek chemiachen komatiker let. Ker tai magetab Jehova ko kitelesi kengen tikitik chebo ng'olyot nebo Jehova. Ikose eng kebeberta nebo sirutik komwoe kolen kot kotebena chi ng'olyo itindoi kiy neiwolu amune sikitelel amune sikiyan. So ng'olyo neo komwoe Kingereza kolen be stand firm and unmoved. Tilil nemetoptopeni. Ingen chito netoptopeni kotokimose biik koyestoi akwo. Tilil ng'olyo netai noto. Ng'olyo nebo oeng amu nonyoru tilil noto kale tilil eng ng'olyotab Jehova amu ng'olyotab Jehova ko nekikotechech neiboru kele angase kemuchi kenyoru telelet ko kikesoma sirutik kikesa akamwa akine Epapra kole sautik akiligei eng sautik akobo akwek sikobit otelelse. Telelet nemeche Jehova ko ketebi eng ng'olyotab Jehova kekimikitu ako makoi kimitu amu koisikuoin soman sirutik chetililen sa eng betusiek tugul ak kibauriat. Ng'olyo nebo oeng komwa kole soeku cheigesunotkei. Ng'olyot neigesunotkei koboru kele eng Mathayo 5:44 ak 48 komwoe kolen oiku chetililen kou yetilil kwandang'wong eng kipsengwet. Kekere kergeindo nebo boiyot nekibo betusiek chekibo tai nekure Abraham. Ama Abraham ko kikur Jehova kolech ameche imong'u eng emetab otwong'natet nebo bororiosiekwok ak iwe emet nekalechi Jehova aborun. Ko kiborchi Jehova eng kimnatenyi. Ng'olyo netai noto nebo oeng. Ng'olyo nebo somok ko kamwa kole soeku cheititotin. Eng Kingereza kolen be complete. Ng'olyondoni koboru kele eng sikunenyo nekiketach logoiwek chemiach komakomi boroindo age netikekere kosir keker Kristo Jesu ne inendet ko kikonech katyaknatet neyamat eng meenyi nemanyekiketyin meet age nebo oeng. Ko eng sikunenyo akichek konyolu eng mugulelwekyok kekonugei ine kou yemwoe biikab Kipsigis
Ikonugei nemaikere kimasi. Ako makomi kiy nemi taban kimasi ak kimasi. Konunetab keni ko nekonech keigu cheititotin ing mugulelwekyok ak sobonwekyok amu kingen inendet nekikesiku anan nekikeyan. Ng'olyo nebo ang'wan ko ndakamwa kokesune eng barwani eng 12 eng Kolosaik kale sikobit kale korok okilgei eng tugul akobo akwek eng sautik sikobit otonosi eng kakesunetabgei akongen komie maketab Jehova. Akongen komie maketab Jehova. Kenai maketab Jehova ko neibei kimnatoshek chebo tuguk tugul. Kenai Jehova kele maketab Jehova ko ne? Naet nebo metit, naet nebo kabwatutik, naet nebo sobondo. Ingetestai kesoman sirutikab Jehova ak kekilgei kesoman ak kekilgei kechikil ng'alechu chemi sirutikab Jehova kesobtosi eng maketab Jehova. Kuye mwae eng kitabutab Kolosaik 1:9 ak 10 ne mwae Paulo kole yokiligei eng ng'olyondoni oker akomakyigei ng'olyotab Jehova. Amu nitok anyun kale komakimetoi kesa ak kesom akobo akwek koboi betut nekinkekas kele kokonugei eng logoiwekab Jehova akonai naetab kamuktendet ne eng ng'omnotet tugul nebo tamirmiriet ak kakuyet sikobit obendate kou ye nyolu eng Kiptaiyat. Oboiboi inendet. Ko kangomwa Paulo kole ingeeku eng maketab Jehova cheikilgei kokakonech kimnotet ak kocherech cherset nebo kole simatoker let akoker kimnotetab Jehova nekikonech sorunet. Ko ngisoman 11 notok agenge eng kitabutab Kolosaik 11 komwoe kole kikimitok eng kamuktaet age tugul kou maketab Jehova nebo toronotenyi akoi muitaet tugul ak talosiet eng boiboiyet neboru kele anga logoiwek chemyachen nebo Jehova kokonech kekonugei. Ko kitoret Jehova kaniset sikobit kotil yekakosirchi barwet Epapra komwochi kolech otelelsie akomwochi kanisetab Kolosaik oigu cheititotin. Ameche kesomgei ko ki kaniset amu tabinyoru biik chekikotebi kanisa kenyisiek 20 angot iker le teptoi kotikere kou chi nekosiku amut. Ako kitebi kenyisiek 20 masoman sirutik kinyokoker kityo kole uu biik amu kamwa Kingereza kole meku chi nekure spectator. Spectator ko chito notebe taban ngeba ketyar mbiret komi biik chemi olin cherobokyin akolechi katityori kimasi akoma inendet neityori mbiret. Chetyori mbiret ko biik 11 kimasi ak biik 11 kimasi. Lakini komi biik mashabik chemite taban oli ko biyoto mite taban chun ko icheket cheimuchi kongen lekimuchi ketyarta mbiret lakini tanyone kiwanja komemuchi. Kokamwa sirutikab Jehova kole eng acheket komatkeiku biik chemite taban. Sikekere biik kou pastayat, kekere boiyotab kanisa, kekere kandoindetab neranik nebo chepyosok nebo lagok, kekere kele ngomoe ongetoretkei achek tugul ketech kanisetab Jehova eng logoiwek chemyach ak lumdaet. Ingekochigei maket tab komi biik chekemwoitoe ng'alek kot koil muguleldo kotomakotesetai kwomdoi logoiwek amu kakiwere ng'alek chechang. Kakitoret kaniset nebo Kolosaik Paulo eng barwani kole otelelsie ak okilgei ocheng sirutik chebo Jehova. Mi biik kwenunyo chekikokochi Jehova talentaisiek. Amdoi kabisa ngwamda logoiwek chemyachen kosiku biik chechang. Komi chito age netoreti eng kebeberta age nekonu chepkondok keal loudspeaker keamda logoiwek chemyachen keboisie kekochi logoiwek chemyachen konyor karit nemuchi koba bichu ipkwamdae logoiwek chemyachen ak keyai tuguk ko makikergei achek tugul lakini kiamdoi logoiwek chemyachen konyolu kenyoru maket nekiyoe boisiet kibagenge sikekilgei eng logoiwek chemyach. Kongoi mising. Kongoi eng akwek tugul chekaondou
kebeberta nekiibe ko nebo kosomok kasi nemwoe kele kemi ng'weny amakiboe ng'weny. Eng Nairobi kebeberta nekikure Kigiri komi ofisit neo nebo Amerika nemi embassy nebo Amerika nekitononi benderetab Amerika. Yundok komite balozi anan ko ambassador nebo Amerika netononjin baunatetab Amerika eng Kenya. Kole ne bukuit eng Korindoek nebo 5:20 noto anyun kitononjini akichek akobo Kristo. Kikoikok eng Jehova asikobit otuyok ak Jehova. Kaga kikaech keeku ambassadors chebo kipsengwet. Nekata boisiet noe malaikaisiekab Jehova ko chekakoyan kokakiyae keeku tononjinikab kipsengwet cheibe boroindo nebo kiyoknotetab kakaikaet kokurchin biik kipsengwet. Ara anyun balozi nebo Amerika nemi Kenya kotos nyokotepche kuye tepche biikab Kenya. Ngoit kebokitosi kwakine teret ak kwai tuguk tugul chekiyoe ngomi chornatet ak tugukab chulchul nyokoyoe chotok kelaja. Tononi kobortoi atebetab Amerika. Singimache inai ile une ole teptoi biikab Amerika, igere ole teptoi bichoto boisie ko balozi chebo Amerika. Kou noto akot akichek ki balozi chebo kipsengwet. Ko kale ne sirutik anyun, kale kimi ng'onyoni ko kitononjini ako makibo eng ng'ony. Iro eng kitabutab Joana netai 2:15 ko kale yotok. Amochome ng'ony anan ko tuguk chemi ng'ony, amu ngotocham chi ng'ony komami chomyetab kwanda eng inendet. Amu tuguk tugul chemite ng'ony, maketab borto, maketab konyek ak menatetab sobondo komobo kwanda akobo ng'ony. Ak sirtoi ng'ony koboto makenyi ako inendet noe maketab Jehova kotepche koigeny. Eng arawechu somok ko kokimitigei kituiyo kipsengwet ak ng'ony eng Kristo Jesu. Oret agenge neboisie Setani asimaisulda bandanyo ko maesho bukuit anan ko nyalilin ako konin komelin ng'ony. Soko nai ninyup koratin ng'atatek. Tundo kilen kele haya twende okwerchi ng'atatiat ipkoi suet. Ako kakerwa emet kele ongeyeste takitu imi ng'atatiat katikati. Ako kakeberber eng koret en mutyo ako kon taburburik chechang kokaikain kole biru. Ingen ole kikikaikaita Samson. Kilechi Samson polepole kele korue kubesto. Kipkolen kole kong'et yobo konyek. Ngot ko maboisie kipsengwet, oret age nemaboisie Setani ko ngap ko maetenen iwe kanisa. Lakini kolechin soso ui kanisa koisanane ketuye komi tuiyoni kitinye nekararan eng yu. Kokituye ketuye nebo chepyosok, kokituye ke ne. Kekwerin polepole kou ngokiet no kikochinote bandiat. Kokobot kityo ngipkokase komi kitonget tap kolen kole koimenit agenge. Kikwong akinde kut. Oret agenge noto neboisie Setani ko kole arai kiekundo iyon anyun chemi ng'ony amabo ng'ony. Tatyo komwa Joana kole tuguk somok chemi ng'ony. Maketab borto. Ngap kotingtingen borto koma chechiket. Noto amune sikole Paulo kibeku kotugul amoi kartat bori asikobit koistogei maket. Maketab konyek ngap iker ile to oye kararan kiyoi, oye kata nenyo. Anan ko chi nekatabi koyait ile kanen mie atil ngotaker agenge. Tinye konyek chechiket chetiani chemoche konyek kokoi kobek konyechu asikobit koek Jehova nesobei ak menatetab sobondo. Ngap konamin tugun anan iyai kiy kole anan konakicham iboiboitu kicham kelen kasichan kasori. Yani ne ikere kailaskei kabisa ikase uyo imi barak yun ngap ial ngoriet nekararan kabisa nengilachi ikase uyo ibune bolik. Lakini baada ya wiki moja komami koroata. Ko ne koroi imuch kokonech kelaskei asikeutie kele kitononjinikab kipsengwet eng ng'ony. Kou notok ng'alale kanetisietab rani keeku chomenye ng'ony.
lakini ing atebosiek ko cheiborto kipsengwet ajon yone ko ngapamap ko makimayat kole to ngot kwano manyoni to awendi ot akine kale ne chicho kakoker kole mami terchinet eng kwenutab chemwoe kole kibo Kristo ak atebenyo kakaikait akot nemowendi kanisa ko ngipkoite yoto kole bukuitab Jehova kichote kainetab Jehova akobo okwek. Oret nekiboisie eng sirutik ko kangalale eng kitabutab Kolosaik. Kitabutab Kolosaik 4:1 4:4 ko kale Paulo eng yu. Kikotok Luka chepkerichot chamanet ak Dema. Boisie eng yu Paulo ak Luka daktari ak werto nekikure Dema. Ngipkomi Timotheo ko kikobara kayai kasi Timotheo nebo 2:4 kosiru barwet Paulo kole kikobakakta Dema amu kichame ng'ony ak betusiechu akomwochi Tesalonike. Ki Tesalonike ko ki taonit nekibo kwong'ut kimi kibong'bong'it olindo. Akelechi setani Dema polepole ipko Tesalonike. Ngipkoitu Paulo kikwamanda kanisa kakwo korutansi ngolin onyoru chamanet nekararan koi kijanayat anan inyoru sandet koi chepto kobit talbistab ng'ony koit karit anyun nekokiyai betusiechu neole bune mwaita yani makoe mwaita bune sitimet akelechi ngilechi sinyeu kole ko ngilechi mara moja kole komong rabinik chechang komanda kristianik kometo kanisa amu kakobit oret ne shortcut nekenyorune mokornotet. Kakobit tuguk chelen chito ibose yu sikepchei nusu komanda chito eng kaniset kou kit nekimanda Dema. Lakini kole ne Paulo kole Luka inegei nemi koboto imutwa Amerika anyun sikobit kotoreto eng boisiet. Kibois bichu lakini mwisho komanda Dema kong'et Luka. Tos kiboisiechi Jehova bikyok antun taikaya nebo let kole kipsengwet kimongenin amu kimwa Jeiso kole matugul cheiyono akomi chetun len yoyek cheboisie kikione oik eng kaineng'ung kikiyai kwong'utik kole kipsengwet pole ingotoretech Jehova koki kristianik siketebegei kale Paulo abire bortonyu asitun yekalabat komaek puch bani ako koek asara kole Daudi isiach bortonyu isiach muguleldanyu Jehova iker ngot komi kiy ng'ane netun konu ndara ko noto nekamache kemetochigei ortinwek cheu ne cheimuchi koboisie setani menotetab ng'ony tiyet ak toiyet lasetab kei tuguk chengeker ko chekure choto tengekwogik chebo takurnatet yani mabiye maiyek mabiyate ibetab kei lakini katoi tuguk che tengekta nekiratai yani nengisis kole kotakur nia lakini kakoboisie kipsengwet ngibistukani kimande keny kou ole kimandaita Dema ko kewakune sirindetab lesson kole kirerekyot mutyo eng mutyo Dema kot kotun kipkoitei ko kikomanda koek disqualified lakini chomyet nekisember Luka kotugul ko kikochi korikyi mising kiboityotab Jehova akobois tuwai akotoi kimurtoiyotab Jeiso eng lilindo nekararan kotugul kou asista necheru karon akoi koit kwen yekakolapkeit kokait saa sita lakini nini kowendi korerekyot mutai kotom kibistukani imi kiotuchin kitonget koimeni ako kamoiker ile kilyasis nguyo kakole kichuchuchi kitikin kou tai nikinye kikichuchuchi kitikin akoi kele karbus ngep kele karbus komaingen ile kimondoi ano ngotoretech Jehova si amu mache ake Jehova kotuyech komuchi koboisie tiyoshek chekanyo chito nyokomwa kiy otuye eng kanisa itkomu mutai makotigei anan konyo chito age konyolili mising kotun mutai kosomin ki komakowek ibinerekyi mising konyo chito age kesiregei kokibendi koito
ko mutai konyo werta kochomyo ak lakwet kai shu kosirgei in lagok ichegei mutai makikotegei tuguk chemengechen chekikere kuyo berberen lakini kaboisiechi kipsengwet tuguchuto tugul chu kotko tun kibet sobondab koikeny akobo tuguk chekamengechen chendakilen kero sobondab koikeny nekecheng'e ngot ko tos kibet sobondab koikeny akobo kii ko ngotebi kiyoto amu ongebe kipsengwet kowendi ot koet chito mutai kole nyoiwa gaa kobabwat ng'oliot koimwa ile ngot ko sobondab koikeny nekibeti kai kotebi koroi kolechin acha anendet nebo kalel iman nyoiwa gaa kawekun kit konye lakini miye kebortos kot kole chito ngot kobet ngot kipsengwet ngobet komoche setani kotyech yoto tos mi chi nemoche kotes ng'olyo age tugul kotomo kiwongu kebeberta noto yekundoi ano chekimenye ng'weny amakibo ng'weny bas yoto kikenin Ngetestai ya kokamoche ale ongemwa uto amu ngikopkei kora ile amache anyun atebi eng kanisa kotko mamache sabut kelyochi biik chemi town kelyochi biik chemakiityini koni kale kipsengwet kandage ng'uny kotononchini mi biik chetun komenye town asikobit koityi biik chemi town mi biik chekikochi Jehova koek mogorek asikonyoityi mogorek alak mi biik ara kimuchi anyun keyai ne kot keityi chito nemi baa amat kolusech baa ngemwayo pasta kilyochini yuto sikemi ng'weny wei pasta in chito sinye nekakusik ak yeu kiboityot siwe amu boisiet niyoe kokairikyi amu kaimwa in basinyen kole kiye maiyek ko matakikanye kristiani kebe lemite maiyek kiywei amu kaiwen yo ko nabo borto nole simakikero kalelenetabkei am betusiekab ung'otiet anyun naunyogei biik kokoitogei amu kengiwendi baa ko kaneakai siwendi yundo ng'oliot netai neiwendi baa ilen oyen toib kitabushek sibanyor kimainik chemitei akamdochi komuchi kotiendos tienwogik nyun akikose ko biik dansi komakoi sing'ololchi bichoto akoi icheng agenge neng'u akile nguyen kamwochi ako makoi kas ng'alechoto amu kakobokit ko kito niyoe kilyochi ko ngimete kartasit anan kitabut akilechi bisoman ko kito agenge nekorok netai ko saet nekesa akile Jehova kou lemakararan ribo akirib logoiwek chemiach choibe ko ngawendi yundo kitindoi makeng'ung kilyochini anyun ku ye keteb chito nekawo yundo akipkoe makoweksei amu is nguno konyolu iribkei eng ng'omnotet ak naet ile ngawendi yun ko kawendi ne age kawendi logoiwek chemiach kot konam setani kon kabwatutik alak ipkomach ibichamcham anan icham amu istoune chamchamanet korok ichamchami igere loiye kachamcham taska ale chamune ko korok netai konyalu iribkei amu tap koit sinyen yundo kole kanyoin kokure in kimainik pasta chitugul kanyo pasta bas kokoni soda kolejin ara kaeno ole me tuguchu kotakele tap koribkei age kot kole ngeteshi jubait jekende soda koteshi taska kitigin koutuwo chito iskotoko chamchami kole komayache ko nebo oeng somok ko korok netai ko iker iboisie naet eng kabwatutik ak tuguk cheyookse ng'ung ne lengo nekewendi nebo oeng mchungaji ko in ngap komeche kokorom kitigin amu ikase akot kora yacham kelen ngot komi kapchi nekasirgei akokuren kole nyo ng'alalwech komu kokuren chepyosa kole nyo ng'alal amwaun ng'alek che atinye ngaini chekakoromit boyo
Ko kagikeleji pastayat mewek tiongon aba ak wandongu. Asokobit oigu biik oeng asioripkei tuwai kibagenge yo ng'ololdosi. Ko netai ko kikemwa ko kesom tabiretab Jehova konyo oritinyo sikondoiwech. Amu tamirminet inendet newendi koyoe boisiet mache. Ko bo iman ndemukoksei ko yobendi pa orit kwen anan obendi Kapkimain icheng chorwet nomuche obe tuwai asikobit ibotoretkei yo ng'ololdosi ak oame logoi ak komite otinyigei tigikyet ko kondoiwek tamirnetab Jehova korib age akorib age sikobit simat keng'os age takyi mesundeito. So biik oeng kotoretigei asikobit kokilgei. Nyamnyum keyai eng oret neu notok kotoretech asikobit mapkochutin akibwat inyegei ile koyomin shetani bile ndakachomchomi kitigin. Lakini ngomi ak chorweng'ung koribin ak iribe akinye oamde logoiwek chemechen akobwa. Ibwoti betusiek chekale Jesu kaokto ale malaik kolech oba ako ki biik oeng maiyokto agenge. Kiba koaeng anga kibagenge ko kimnon. Mewe kityo iluse. Lakini akoba chito age komi chito age nekere oldo age komi age nekere oldo age. Komuchi kakobekyi kondang'ung yu kolechin acha ngebe. Amu kakoker tai yu. Lesson nebo Kameche ateshi pastor. Woi. Kameche amwa ale eng achek eng kaniset ko kenoe kele ne the purpose nekikonin Jehova. Tinye chitugul kimnotet nebo tindoi ng'ulatitu eng kimasta. Atindoi abunu nguno ngachek nyu kengen kele pastaek koaeng komite daktari komite ng'o. Ko ng'omnotosiek chotok kikekonech kenai yotok kokonech kebe ko kangemwa ile kebe ko rahisi eng achek komi akot agenge nekikomang'une yotok. Neingen kole eng koune ngebe kotepto ano biik chemi orit. Makoi iwe chito neu ane ngototomo awendi orit yotok. Ko kakiboisie yotok nakakemwa ile mewe koi ki agenge lakini kokeny ko chito neingen ole kibendi. Mi pastayat nongen ne cham kowendi koroni komite biikab pikipikishek nguno kamach kolalang'it emet kobendi biik pikipikishek chechang ako bichu kikonde tattoo borwekwak. Ko kitindoi tattoo akine pastayandani kinde tattoo kot koit yu ko kitindoi tattoo kotomo konai Jeiso. Yetun kakonai Jeiso ko nguno komelen ile kolochi shatit menoe akot amu ilochi shatit nekere yu amu kale mamache sakerta biik alak. Lakini yekait sama kaba pikipikishek kowendi akine ak pikipikit amu cham kobo pikipikit. Kale kebendi kale ketonondosi amu ngen tuguk chekiyoe kalong'ololchini agenge kale ngobendi kokakong'us agenge uon kilechi Jeiso kikakur cho kiyoe njirenik. Ramikab njirenik. Ko nguno kokakong'us agenge konemu njiriot agenge ko agenge. Iker ile komakinai kele eng kaniset kwanum kongen ne ak ne komakoi kiboisie keeku strong. Lazima kenai kele chitugul ko ne nekim eng ki age tugul sikeboisie kou notok ak kepean biik bo kou notok. Kele akwek ibokat kabanut. Oib saet koib maakot keipchi saet kekas kele kami biik mitab kabanut tinye anum bicho kocham kouni akomite sipitali ngiyokte chito eng achek biik oeng koba kosochi ko ngeweksei komakou notok betut age kobwatech kora kole kibicho kibwa. Amache kekonektan yutok ak Thursday. Amu barwet nekisir Paulo kosirchi kanisetab Laodikia ko ki Laodikia ini ko ki nganaset nekimokorio kimi koldi chekikibole yekimokolo eng yoto ako kimi manufacturing industry factory nekibo kerichek yoto ako kimitei
beek amu kimokomi beek yuto ko kikibune beek ole lo. Ko kikakinde paipinik ak aqueducts chekiibu beek akoi yuto. Lakini ngipkoitu beek ko kakokwerin asista. Koitu kakoleplepitu beek kobwane. Lakini ko kikas Paulo kanisani amu kiboto akot Epafrato chekiib logoiwek cheme kounito. Kosir barwet nekisirchi ne barwet as nyekekere eng kitabut Laodikia kesirchin kaniset eng ng'ong'utiet somok kong'ete kaitetab 16 kotestai. Ko kimi barwet age nekikasir Paulo kosirchi kanisetab Laodikia atyo koleji kanisetab Kolosaik. Barwani koyokwo kototar oyokte kwa Laodikia kokonok nekikasirchi osoman akokwe. Ko agenge nito eng boisiet nekiyai kiboitinikab Jehova eng kanasani makimwe kele oye korom factorishek chemi kobo kwang'ut. Lakini kowech Paulo kole amache alecho ngosire Joana baadaye kokakosirto en boisioni kole goldi chacham kebole ing yo ko atinye anyun goldi che kororonen che walena goldi chotok chekono kayanet nekikitesten ketieme maat amu ki goldi chekicham kewa eng Laodikia ko kikiboisie maat asikobit kitilil goldi komong che kororon. Atyo kole akakono kerichek chebo konyek amu kicham ko kimi factory nekikiyoe kerichekab konyek eng yu. Lakini kole komi anyun korotet nebo tamimiliet. Ako kimi ngoroik kora cheki textile chekikioldo yutok. Lakini kole angobendoti ketuge akole netinye ngoroik cholochi amu tinye factory nebo ngoroik Laodikia. Ngakonok anyun imandanyu simoeu achingor ikere ile ka kanisani kisirchi barwet Paulo ko nikakoit ing kitabutab ng'ong'utiet kong'ololi Joana kole walena dhahabu chekikitilile maat ak ngoroik chelelachen amu kimi factory nebo ngoroik ako kerichekab konyek ko noto amune kang'alal Joana eng betusiek chebo let koboru kaniset nekirib Paulo ak kiboityo nekikeyokto Paulo nengipkoitu Joana ko kakosopcho bichoto. Lakini kit agenge nekong'olole Joana eng yu ko kiboisie menotet kora komen kanisetab Laodikia kole kimokori. Kiwalak kaniset amu factories chekimite Laodikia koek mokorek. So ki kanisani kimi mokorek chebo kwang'ut che ngoit nyokonde Mercedes yo konyokwerta ak Rolls Royce nyokonde eun. Kosakonon pastayat eng yu kolaro ane otabunoti baskilit matinye eun. Ne nekonyol keyai achek chekemi kaniset ingot keker kokakeeku mokorek. Oret agenge neimuchi koboisie setani noto ko noto nekamache sikeng'alale. Kongoi kakoit tupchenyo Evelyn, kakeng'alal eng kanisetab Laodikia kele kanisani king'ololchin Paulo ko nikikere komitei eng betusiek chebo let eng ng'ong'utiet kong'ololchin Joana. So kiripton anyun Paulo kanisani kotko baadaye nyekenyoru eng ng'ong'utiet kiyokyin Joana barwani ne nekikamwochi Paulo kanisani eng tai sikosop kotkote ketuye mi anan ano ole kinyonundo kanisani kotko ngipkeitu yu kekere kong amu kakotoi kolaskei. Karibu Eva. Kongoi mangen ale kaimwa chetya amu en kaborye kayait network eng yu. Pole. So kongoi amu kaitau eng yotok ko mangen ale kaimwa chetya. Acha kakitilchi kityo kele eng kosomok kasi keng'olole kele kemi ng'uny amakiboi ng'uny. Atya ketebe kele kiiptoi ano message kwo town iwetoi ano akoi bar asikobit amakichutin kele as ko ka shida nekitinye kanisetab Laodikia akine ko kitinye factory nebo kerichek, kitinye factory nebo ngoroik ako tinye gold ak nangne kotoi komen kanisani ko kakikonektan kityo ing that aspect ko kimeche itaune let yo ile kingosire Paulo barwani kosirchin Laodikia ko ne oret nekikiboisie Paulo asikobit koribo kanisani akoi yu king'olole rani ing ng'ong'utiet. Angelo yechobeke Evalini ngates kityo ngo sikoname yotok amu nekit kaikonu pasta atindiot
akaimwa le kiu kanasanata ko gange soman eng lesson kumwoe kuleni ngisoman kitabutab Isaya kumwoe eng kanasani kele nganaset nekikararan ngisoman 1:21 ko kibaibait eng kanasani amu tuguk chekibo borotet tindoi ainet nekimi beek chekicham korote kobun kanasani amu kakobel asista komakokoititen ako makololongitu koleplebitu ako kitindoi factory nekikichobe kerichek chebo konyek sikekerto ko ngatindiona noto ko kergei ak siret nekasir eng kitabutab ng'ang'utiet ko ngisoman eng Kolosaek 4:86 kale yekaisoman barwani eng kwenung'wong okoite kesoman akine eng kanisetab Laodikia akasoman akokwek barwani bo Laodikia ko kangong'alal Paulo kole kasir Paulo barwani akokochi kiboitinik koipchi kaniset ko kingoib barwani korok keib kobo Kolosaik sipkong'et kosoman Kolosaik sikoipchi kaniset nebo Laodikia ko eng kwenuni makingen kele tos keit barwani lakini ng'olyo nemitei ko king'ololjin kanasani amu kaimutik chemi mosik bichu koyamak amu ngisomanate eng kurganatak eng 17 yekaomwochi Akipo olenji rib boisiet nekitach eng Kiptayat so ng'olyo nekimwochi kelechi rib boisiet nekikitoi eng Kiptayat sikobit iyai kosulda ko kangomwochi Arkipo ko agenge nebo kiboitinik chekikokur Paulo kole yekakokas bichu logoiwek chemiachen kwa ing kokiletabgei eng barwet nekasir Paulo akobo tuguk chekimite Laodikia ko kimwochi kito nemite Laodikia amu atebet boisiet mokornotet sobet nekararan boiboiyet netindoi biik kakasetabgei koutie biik chekimi yotok chekakosik kole icheket ko kiboitinikab Jehova nenyolu korib kamiset nekikotach ak kasuldaetab logoiwek chemiach amu kakotui bichu koek let eng kanenwa kolech anyun bikyok nyolu osibu nyolu okonugei osuldae ng'alechu kikokas akinye ako momete ko nginyiwe eng kitabutab Ng'ang'utiet kosir Johana kole asirini kanisetab Laodikia ko ngomwochi kole asirini kanisetab Laodikia nemi emetab ko kaniset nebo 7 kaniset nebo let eng Ng'ang'utiet 3:84 ko kanisetab Laodikia ko kaniset nebo let eng barwet nesire Paulo eng yu kosire kaniset nemelengei kochi namba kaniset nekergei ak kaniset nemi Kolosai neiboru kele tikikatestai kenyoru barwanatak amu simuchi makingen kele kiwonu barwanatak lakini kingosir komuchi kitakikere yekebata somanetab kitabutab Kolosaik kesomani kitabutab Laodikia nemakinyoru kele kiwonu barwanatak ko ng'olyo neo nenyigis nenyolu keib rani eng achek kekere kele boisiet nebo Laodikia koboru kole tindoi maket Jehova korib nganasanatak ak kristianik chekakotach logoiwek chemiachen chemi Laodikia che matingotindoi mokornotet ak nganaset nebo boiboiyet koboru kele mautie Jehova imi Nairobi imi Eldoret imi Kisumu imi Kericho nganasok cheechen tia tuguk chemi nganasok chotok cheyachen mi rumisiet mi ibetabgei mi atebet nesamis ak neya iriptoi ano kayanet imi Eldoret iriptoi ano kayanet imi Nairobi ne Nairobi komiten kot Koinange street no ingen biik lakini imi Mombasa iriptoi ano kayaneng'ung simeburuchkei ak biik kou Laodikia nekitindoi tuguk chechang kongoi testai Beverly
Abwati ale kaotar lesson in kebeberta nekanyunet amu kakimeche kenai kele kingosire Paulo barwani kosirchin kanisetab Laodikia ko kimeche kokimit kou ye kakomwa. Kimeche kokimit kanisetab Laodikia koteb eng kayanet nebo Kristo. Amu kikere eng yoto kele kimeche kora kokochi kerng'ong'et ak koborchi kolech mi kanetisosiek alake cheomuchi onam asimanam kanetisosiek chotok. Kikere eng tai yo kele akot kangokonektan kangesoman eng kitabutab Kolosaik ak ketuye kora ak nebo Revelation ko amune sikomi barwanep Laodikia koboru kole akot eng betusiek chekimite eng lagokab Israel kekere kingomi maotik kora kokitechi lagokab Israel kometo kanetisosiek chekimite anan saetab kanamwonik ako kikimit ine akimite kora kou betusiek chekibo Isaya. Kekere Isaya kowaneni akine komwochin asikobit kosik akonam kanetisosiek chebo iman akonyor kotelelso eng iman eng Jehova akonyor nyoetab kat. Eng yoto kora komite kekere eng yoto kele kora eng betusiek chebo arorutienos kekere eng Johana akine ak Jeiso koamdochin kosik asikobit kotelelso akosik eng chalwogikwak akoek cheiye logoek. Ko eng nito kora eng kitabutab ng'ang'utiet kora komwoe akobo amune sikenetikei akobo barwani. Eng ng'ang'utiet akobo barwet nebo Laodikia kobwonchinech kora akot achek kotechin akobo kaniset nebo let eng acheket asikobit kesiku asikobit keeku cheteleliotin kou ye kakomwawech pastor. Ko eng noto ko kakinetkei tuguk cheechen mising kenai kele Laodikia ko acheket nguno chekimwowech asikobit ketelelso eng imanda keeku chesikunotin aketelelso akeeku cheiye logoek eng Jehova. Ko mi tebutiet nekateb chitab lesson eng yo nebo let kole tos ne kale what can you yourself do in order to remain faithful? Kale ne tos iegu anyun asiiegu koyonin akitelel eng imanda noto neibwotchinigei. Kale that is what choices are you making that reveal who truly has your heart? Kale ne tuguk cheileweni cheiboru kole ng'o man netinye sobeng'ung ibwotyigei inyegei eng sobeng'ung ile ng'o. Ko tos tokomi chi netese ng'olyo eng yotok? Oye, kameche ateshi ng'oliot agenge Valin. Asiketare lesson nebo kwataini ko kapkotare lesson ng'oliot no eng kebebertan parakara nebo let nekebor lengo nebo kipsengwet konetech lesson ini tugul nekale kotuiyo ing'ony ak kipsengwet. Tesetab kipsengwet ko kotuiyo Jehova ko kotuiyo kipsengwet ak ing'ony koek agenge kuye kiwe eng tai yekibwone kipsengwet kochorugei akong'alal ak chito akokergei ak chito komie ko lengo nebo kipsengwet noto kotuiyo emoni ak kipsengwet kong'alal kole lakini amu luget nekikobit eng kwenuni nematinye kituiyo kityo ngamu kelecho kotuiyo konyolu kobun steps agenge aeng somok kosobit kotuiyo kituiyo eng oret ak kikes tengekto. Kole netai ko ingap komwa Jeiso Kristo kole kakobunyo luget as nguno akeistoi bunyot. Kale kole yekiuito amutyigei tugul. Kale keker tilyandit shetani kong'ete yoto makoting'engei tilyandit ak kipsengwet akobek tilyandit ak kikes kimnotenyi ak iwong tengekto eng age tugul neiyoni Jeiso ko kakonyor sobo nebo koikeny. Koek kakwautiet netai nitok nekayai kipsengwet asikobit kowekta chito kotuiyo koboto kipsengwet chito agenge chito kipsengwet koeku eng kapiten atkinye eng betusiek kibo tai. Kale atye keyai tetutietos nebo kotestai ng'oliotab justification ak kotestai ng'oliotab sanctification agoi glorification. Ng'oliot netesetai nguno nebo kakwautiet eng kakwautiet betut netetab Christianet tugul ne notok mitei Jeiso Kristo kot nebo aeng neyoe tesenatet yekase yeibei samutikyo koibe taitab Jehova kemwa kele mitei kotab aeng koyoe tesenatet ne chi age tugul neibe kebeber koboisie boisioni mi Jeiso kotab aeng kokoito tegekwogikyi asikobit keiteit taitab Jehova. Kale koit kiityin age tugul imanda nekaboisie boisioni akoek ne complete
kole kekuje kesunotin kachek eng Kristo Jeiso yemite taitab Jehova. Ak kebeberta nebo somok ko kole yenyorgei kipsengwet ak komut chetililen koba eng kenyisiek 1000. Kale ko tebutik tugul cho kitebegei ak tuguk chemakingen, kale ko yutok kewalwech tugul eng kakesunetab kei. Ne kot kemwa kele nyoljin ine Jehova iyokto megetut ichek chekimatokokasit logoiwek chemiachen kewalu tebutik choto tugul. Ak eng let kwai Jehova as katuyet nebo kipsengwet ak ng'ony koek kit agenge. So kitinye komang'unet neo yekikesule suneni amu konech tetutiet nebo Jehova kowektech achek kayonik kerib kayanenyo, ketonon eng imanda, keyai nemie ak keyai maketab Jehova amu eng kekonet nebo let ko ngana kikere wasanganetab kei nemi emoni kouyo memwokse kotuyo ng'ony ak kipsengwet, ko eng kimnatet nebo kipsengwet ak tamiretab Jehova kotuyosech kot ketebi kibagenge ak kotebi ng'etundo ak cheplanget komis kibagenge, kotebi makosuse chi erenet, ketebi ak Jehova kitalbis koekeny. Tetetab kipsengwet notok ne yoe ako lesson message nekokonech eng lesson ini tugul ko notok kesich komang'unet kele eng betut agenge ketepche ak kekere ak Jehova toget ak eng toget kimni. Kongoi mising. Amache atesyi kit agenge kora ale ne noto Arap Maru kokang'et keng'etu eng kayanet agenge, keng'etu ak katuyet agenge. Eng notok ngoba tikitikcho kopityo eng Jesu Kristo, ne notok ko mokorionot nekakamwa pasta kole kimokore Laodikia, ko Jeiso ne mokoriot netindoi eng mokoriotab sobenyo. Ako ngou notok keitchini yakakemwa kele ketuye kibagenge ak Jeiso. Kongoi mising. Kwanetkei tuguk chebo kwang'ut eng lesson ini nebo katuyet, kotuye Jeiso ak kipsengwet kokeny. Ko kit nebo kamanut mising. Kongoi ngokwek tugul chekokimi tugul kibagenge ako kondoiwet tamirmirietab Jehova kokinetkei chechang kot mising. Ako tokotin kora kokeny asiketau kotait nerubei nemwoe kole keekitu eng tilyandinyo ak Jehova. Kotokotin mising koberurok Jehova eng tugul chekokinetkei asikobit koek choto chetechech, matkoek kityo keng'alale kityongon amu yemakinde koek chetechech kobuch kora yekitepche ng'ony akinetigei. Kongotoretok Jehova akoi wikit nenyone ongesaa. Kamuktaindet Jehova nesobe koikeny, kitororin Jehova nenyo akilosun amu miendang'ung nekoindoiwech, koimutwech akoiborwech, koinetech akobo katuyet ne inegei nekinyo Jeiso ng'onyuni asikobit kotur chomyet nekimi atkinye tai kotom kobit tengek. Akobit katuyet nekebune Jeiso asikobit keityin Jehova nenyo. Kongoi amu koinetech tuguk chechang. Inyitech tamirmirieng'ung Jehova nenyo asikobit koek choto, sikobit kenai choto akotechech asikoityi sobondab koikeny. Yekitesetai kebendi kora kenyoru kanetisiet nenyone, kesomin itebi kobotech akoi betunotok. Ara mami kiy nekinetin Kiptayatnyo, akinde sobonwekcho euneguk asikobit imutatech akiretech eng miendang'ung amu kisoe akilosun eng kainet nebo Jeiso ne Etindenyo. Amen. Amen. Kongoi.